Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekhana ya Karim, ya Syekhana ya Wali. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlal sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang berjalan-jalan ke daerah Kampung Cikajang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekhana ya Karim, ya Syekhana ya Wali. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlal sama. Assalamualaikum ya ahlal ar. Assalamualaikum ya malaikat Allah. Assalamualaikum ya ulama Allah. Assalamualaikum ya man qala la ilaha illallah. Assalamualaikum ya man ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya man ahya la ilaha illallah. Assalamualaikum ya man mata la ya sahibul wilayah fi hadal makan fi hadal maqam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat antum salapun inat tatawas nabikum lahikun ala fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadrati wa nahnu syusan ila ruhi wal arwahi. Bapak saya tadi ini bapak ini. Ila ruhi wal arwahi. Itu sadayana ahli kubur sadayana kaum muslimin khusus 7 patuh nanti akan berkali
mudah-mudahan ampura segala dosa perdosaan dan icangkeun di alam kuburan mana icakeun salam Madinah tu aya tempat dunia kulit Allah Subhanahu wa taala dijabah bapak dijabah kumaha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika makam keramat yang Batuwangi. Kebetulan ada penutupan jalan, ada pengocoran, jalannya satu arah. Sekarang bagian dari sana dulu. Jadi kita berhenti dulu sejenak di sini sambil melihat pemandangan sangat indah sekali. Turun dari mobil, kita jalan kaki menuju makam Eyang Batuwangi. Kita menelusuri jalan di tengah sawah. Kuncinya mah di Ciudian, sebelah situ kuncinya mah. Nah, balik aku kuncinya nggak lain bu. Sahana Mina? Opo. Haji Opo. Oh. Paling mana bu Mina? Mana ya? Ada ya, ada ya. Ya, ada ya. Paling mana bapak?
nuju Narawan kasep. Itu lang-langan itu lang-langan. Oh. Ai sarakola kene ieu teh, Dek. Mohon cara kolot. Kelas seberiji. Abi kelas 2, iya kelas 5. Iya TK. Oh, nya. Siji sarua. Kelas 1 sarua. Ieu teh Nabi mah kelas 2. ieu teh kampung naon namina? Ciaremas. Caire. Kampur Ciaremas Taringul. Iya Taringul itu Ciaremas. Ieu mah Taringul namina. Oh. Wah, tanya Pak. Elah, golong anjir. Dedek tuh, ayo nu naros teh. Si Arema. Iya mah Taringul itu Oh, iya. Ciaremas. Nya. Tapi lebat kene ka Singajaya. Oh, Singajaya mah kabel itu jauh. Jadi kita sedang berada di kampung Ciaremas. Ciaremas. Ciaremas laras, Dek. Taringul. Iya mah Taringul. Oh, Taringul. Kita berada di kampung Taringul, Kecamatan Singajaya. Nah, itulah letak makam Eyang Batuan. Kita sebentar lagi masuk ke lapas. Oke, siap. Dedek, Dedek, main lang-layangan dong. main langyangan dong. Yuk. Ayo. Ayo dedenya. Hah? Kade bisi 3 jebur. Iya Pak, menuju. Iya. Oh, pemilihan. ya. Sebarang lami itu di kenana, di pelakunana. Kali 25. Oh, 20 juta namanya di tanah. Kita namanya kampung naon? Taringul desa. Desa Cudian. Kampung Taringul desa Cudian. Kecamatan Singajaya. Itu garapan nyalir apanya? Nya hak milik Biasa we. ngebon itunya. Biasa we ngala ieu nabihan lalakuan we ngagak tengah gitu. Oh, ngarapnya, maro. Ya. Hatur nuhun bapaknya. Nuhun Pak. Barusan saya bertemu dengan warga dan luar biasa apa yang tadi belum bisa masih menggarap sawah luar biasa. Oh, ngadinya ya ayo sih. Ayo ti pagi mah ngan denten komisan. Malam komis malam sana aya di tanah. Hari ini ada asli di. Oh, Kalahiran ti dia ibu mah. asli di orang di. Terus dia. Terus Batuwangi. Gitu. Di sebat yang Batuwangi itu telah hidupnya adalah yang Batuwangi adalah itu. Oh ya Batu. Asal disebut yang Batuwangi itu. Kayak batu anu sini. Ibu hapunten hatur nuhun pisan abdi pamit kasadayana. Kita nuhun pisan kasadayana. Nuhun kasadayana. Assalamualaikum.